Memache na memo akwa ba emfa mbra na watch adwumadie so ewa Adom TV efi ha etwa no ho so ewa Asempa 94.7 FM around the world on adomonline.com of social media Facebook yada ho obetumi ahwe adwumadie bi adwumadie ye de dwendwen oman Ghana ho se na ebe ya oman Ghana be fa ne ntampa efra bebi ye duru no ye che ye no ye so ye de nie enti eduru bebi o se etumi tena na ye dwendwen oman ho se ye kɔ ne sɛ nie na wɔtwe we mu nsɛm bebre na na esi na emom ne edi akotene pa ɛyɛ ne ɛkɔ so ɛwɔ parliament ɛne MPP aban ne mo ɛne nea the minority NDs so ɛde betu dwa onim sɛ oko parliament the New Patriotic Party side ɛwɔ hɔ no ɛkeka ho kakra sɛ senior nneɛma si ayɛ na ɔsɛ ɔmotumi ɔmo leadership na ɔmo sesɛm Fisa osha ora say Chairman Sabonsu wa born home modern papa every 2009 I'll be a minority leader at the bedroom 2017 I'll be a majority leader no wa ye adwuma yie na mum parliament for free beba no possibility say enya de obebabi because in 2025 on my parliament because say or say adwuma no wa ye bia also be so to aso nto anko afewe mu eba no santi MPP so ehwe ya no mse da bia na also mo so tumi esesa omunsa no kakra enti omo ene ne kaye wofa no ede betu dwa se ono ankasa ene ofre ndi pem ede betu dwa se adwuma no waye bi enti oso obi so esan to aso ensem bebre ne besi mu fi se the first deputy speaker of parliament ora Joseph Osewusu ede betu dwa se onjindi se ora Chairman Sabonsu ankasa ebe Philip makase obesi fom na omo de ne nsem ka no kan first one betu just omo no enya de ombeji nsesan bia tum fi so ora Chairman Sabonsu no eyade a ogina nan so na obo adwuma nti omo no omo ngi ntum so bia ye na dwen so obesesa leadership a eyade ombe resist na no na sa da na adwo no ye te se president ato nsafre MPs ni bia ehia na na betu just ora Chairman Sabonsu ko hia president odutu nanim se adwuma no onye nto aso bio na enomu na eno a party nso koye nhia enom de propose say ora afanyo marking omra majority leader in parliament for no omkoyi ni kire enti osha ora say Chairman Sabonsu ede nsem to dwa as the outgoing majority we and also afanyo marking so ede ko see the black seat so say ono NSC anoye majority leader enomu ntino osha majority leadership ewo efie ho no emu asesa kakra deputies asesa whips ni ade mu asesa kakra na enomu anso na the MPP ede omo campaign team for 2024 elections na de batuda na wo hwemu a rach o say Chairman Sabonsu kra na eba no manifesto committee na ono ena ye edwemtenani ena ye bisa say so wo hwe sa campaign team a ya da na di so be prosecute the MPP agenda na wo hwe leadership change across the parliament on the side of the MPP enti ebeko yie ama MPP ni ebetumi aboa ama the campaign team no ageli ya adwuma aboa the party ene yebenya anoyi ewo ha weda se beboa anemboa ebetie ejapa deal no nso NDC ehia ye de nsembebre atu dwa omde omo se so mba aban mu in 2025 obia ne ho bon sa ejapa deal no mo no omma omfa ne ho tototo sa eyade ombehwe se wa asem we mu na amra bedi bebu abo no obekọ fiade se eno no ye betena na ye de sansem on betu dwa eno ye betisi no wan mako na yetumi abiebie ni eye ewo ha aha eye Nnawotwi adwumadie wa Adom TV enei omo amne ombedi dwumadie eye Peter Mensah or a member of the NDC's National Communications Team. Peter, good morning. Good morning. You have a code. Adom na hwe okay. Na ye dey experience di na bamba. The bia ye wozi sia no o adom wo na de chon na wan fa experience and tachiri na wonam kurum na nyame andi wa fufu okokun bia de ego hwe e bebu wo kurum ano. Said ye de mamu aye hye no do wonam na se adom na de chewa na o de ahwe yie ni experience na de ananti because of kurum aye hye. Okay. Yo. From the MPP's National Communications Team, you will rock Kweku Kwashe. Over.
Koyo. Odin no mentu so me no nka fanto so me nkwa yi o. Ba bia se fanta maka. Se kweku kwashe maka. Yo. Nya mutu maka. Bibia bako. Nkra mutu maka. Abewa. Nkra ne de mutu aka ya tell you time. No happen. Bibia bako nyo. Obo ade ama adechi. Ena na se. De yeso ye wonkom. Okay. Nti ebechia kan in fact men kan twi ansa na edi kan mechia Ghana fonia Ghana form pempim ba mo hwe program yi abomane program yi aye fine Ghana fo mo djuma mo ye djuma den kojo se wo sra no pa early morning okokrom se okansuo abobrosuo wo hwe adwuma ya Ghana fo aye 4:30 4 a.m. Yeah, my mama sorry, Juma. Ghanaians are hardworking. Yeah. Are resilient. They are costing despite everything Ghana for say. Yeah, be Juma ahe maso. These are hardworking people. Okay. Ebo mabaso. Okay. And I want some more training. Okay. Now, me quickly, me say Ghana for. Yes, moi abai enim ya yekumu. Abai enim ya Ghana ni bia yekumu. Sabi ye pia ye to ade. Enti ye metna anya ya atwum se ni ekoso. Ye to ade. Yeto nsu yeto kosi yeto pano yeto kosi dia hye me fen kosi bega odi bi da ye ncha ase kra na wo dia atifu ye ye ncha ase okay enti no for this we kire what is to come nti onye ntina ye twa ho tew ne aba ye ba ye ho no ye betua so ewo na wo twedwumedie so ye ba isia